Kasenjuk nong sensyar senong ribhoi mingi henin kasingi kakat nril tarik ubana Julai 2000 kalak penlong ya kajing ya kendulang ha CHC bhoi rembong halor kumno ban simkhya ban yada na kajing purstet jong kaklam COVID-19. Ha kene kajing ilang lawan bani simpentaru da UMLA kathany uba George B. Lengdo UMDC kathany uba arangkan sai karbuki uba ar karbq MCS uba de BDO jong ka bhoi rembong CNRD block Dr. Sutunga ubade medical officer in charge ka CHC bhoi rembong u Amit Sinha ubade officer in charge ka umroi PIC Khapmara lembat kinong kitkam ka senjuk nong sensar senong ribhoi mingi. Hadin jonggane ka jinglang da kawai kasur kalashim ya karai banida na kajing pang COVID-19 da ka babud renti ya kijing ptha da ka sorkar bat ban pensitomru ya gitu ki bapen khenyan katkum ka ain balabu lale ya kane na kamta ka bha kamiat jong ka imlang salang. Kumta kane kasenjuk nong sensar senong kalakerpat ya baro baki de ban burom bat ban bud renti ya ki kendon balabu. Hublay ya baro penting jong ka senjuk nong sensar senong ribhoi mingi kabakan thup ya ki senong baro kembali sispa absantli adu na yang puan sadu sya berembong bat sadu sya borda bat kasang ni mungkin nong elam jong ka senjuk hadin baladep ke meeting mentagasni Kabalayadon lang local MLA ba George B. Lengdo umroy konsensi MDC ba rangkan sai karbuki na umroy konsensi ba a karbq MCS block development officer jangka Bherembong CNRD block Dr. Sutunga medical officer in charge jangka CC Bherembong rengkat sa Amit Sinha officer in charge jangka umroy PIC Khapmara Bherembong Rengkat lang bat ki ekstima ba jong senjuk bat ki rang ba snong jong kan ga dong kathan nilai shim ya karai haga bede bat kumnu ban yada ya ga jing sapriang jong nyang jingpang covid khat khandai ban yada ya kan ga dong kathan mi ni ga jongi na ga jing sapriang jong ni nyang jingpang kumta ga ni ka jingalang matagasni klai shim katu ka ni ki rai bangkwa ban pentip padba bagi nong snong jong ni gadong kathan kin ya bur renti ya kini girai bang ya penbek nagani ga jingelang ko ba mantagasni rengkat lang bat itu kinong snong basabar jong ka district larakiwan syagani ka area ga jongi kin ya bur renti ya kini gi kendon ki balayarai lengba jong ka ni ga jingelang ko bang nilong mantagasni igumnihi ngin yo ya kini girai ki ba nilayarai nagani ga kompi bansa ahengi ba ujian sekretari jong kesenjuk kajing ye rai lang jong ga senjuk kinong sesar senong kilong umne karai ga banengkong ba nadu ka arpui terek ujulai arhajar arpo ka area ribhoi mingi kan penteri kampura iki anjong ga jela bat kari ban penstom bat fan iki ba penken ye ka an hakani ga por jong ga klam COVID-19 hapo ka epidemic act 1897 IPC 188 COVID-19 Regulation Act and Natural Disaster Act kino gi bapen kenyi kita gi kendon an en penstom bat ngat haga fine kumta larai ru baki rang ba snong ki officer kinong mikmat kin om yarap ya uno bapen keny an hakum kan kapor Laila ru yaki nong snong bakin bu yaki kendon snong jing penstom yaki bapen ken yaki kendon an jong ka snong ki bayade bat ka jingeda nakani ka jingpang kabaar baro kinong snong kin penpana pa iba syabaro banbut yaki jing hikai jing kala hakar kom im leneka behavioral change management banyeda yaki jingpang COVID-19 daga bapen kat mau yaki laidak SMS kabomun social distance banya jengai iwe ban lai gajingnya bit jingpang mas banya deng mas habami nalaying badeng hakarkom kabadei baka yak sentur bat kakmun sup lane sanitizer bansai barbor yak akti daka bat sabon lane sanitizer kabalai babaro kidukan hakisnong kidei bandon kajaka sakti bat sabon lene banbu ya kahan sanitizer omsha bansyong palat saungut hadukan
Kinong di dukan borok kidei bandeng mas, bat kimdei ban ai tiar ne marbam ye kinong thit ki bomdeng mas. Kabasau kidukan borok ha bypass kimdei ban syarung ki driver ne nong song kali bayai na Assam lembaga Meghalaya sya Assam biang lane ki transit vehicle ya ki driver ne kinong bot kali ki bawan bu marbam hagathan le kidukan kindi jingbam dagabashu song bat ai na jingkhang omde ban sya ki ban syong bam hadukan kabasan babaro ki snong kin khang yi ki paiba ban le yeu bhoirmbong la ne shilong lada kamde ke jingdon kam ka bakarpang ni penslur ban le sekite ki jaka tang lada don kam ban le nakadau bom lakyar kaban rio babaro kinong simdawai saki PHC CHC kidei ban le da kababut renti ya kejing penyai ki jaka sumar bat ban yai dengmas habawan syak sumar ne simdawai kabanyo ki snong barok kidei ban yetrelang bat karai dorbar snong lum dai khla halor kejing penbe jong dorbar ya kayai kayeng bat kayo kahat hayo borembong hapo uput sensar jongga dorbar snong lumdai khla kabapra babaro ginong snong kimdei ban iben lane I no klem jingyarap ladadon kaying gesem kabangat hagani kejingpang baro kisnong kinyarap bat yatre lang bat kibor penyai hakaba kibubun rukom kabakendai ban khang ye ki temen balak palat nripusnem saneng bat ki khlung hapo shposnem ban le segi jaka paiba kabashpo ban sumar khu yelade kaying kasam kasnong kathau ban kiar na gajingbam ba pentlor ye ka bormet khnang ban lai na gajingyo kem pang hakum kani kapor kabakhatwe babaro ki nong snong ki khang swai ki kam khawai sumha lane ban khang ye ki ba wan khwai dok kha ne sangkai na ki wei ki district ki ba ka jaka kalong ba kham jangai en sya tang hagikam essential duty ne ki bom la ban kya bat ka bakhatar kalong ban kentu ya kinong snong baro badon smartphone ban download na Play Store ya ka mobiles app ka behavioral change management bala penmi da sarkar Meghalaya ban yo jing hikai ban babun halor ke jing eda na ke jing pang COVID-19